Enkathin katho nanchune mutegeria mbirigire nwithirito nantuku inthongi bwega nutuboko na kanya kugwatanira nao ni kire weru nchuma thaithatu bitagwa nchinyari kinywa janite moja tukubanganiritio tukubana arua kire nteto chetu Yareto kuthurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Akenya gukungwira ntuku ya kumenyera rera Rice agitongeria kiri wandi wa mitegarone yawe. CS Muga kuria Kenya kwa Rais Ruto na thirikari yawe kanya ga kubaritira ngugi. Musiasa Karo Muriuki kuga bunge baba inge Bameru na MCS bakadha makuma kampeni ya 2 term. Achiari kumenyithwa ukone thina ya dyslexia na gutarwa bate kaithenie ana barabara na thina eje. Mwananirio mathithio tukubana arua ni Maureen Kiremi tukanjira ntiso chetu Rais William Ruto na gwatanirite na atongeria bangi amwe na arito baskuru ya State House Primary kiri gukungwira ntukwerera niyo mazingira de araba gwatanirite kiri mutarataraja kwanda mite bandite mite jigarune Rais ari akiaria Ruto atarite Kenya kwirutaniria kiri wandi wa mite kenda kuingia kioneki gya kwanda mite bilioni 15 twekinya mwaka jo 2032 nongerete na kuga kenda kuingebo thirikari kairutaniria kiri kwajana meteje kiri ya Kenya gukurukira ndwangi mwanya mwanya rurio rwangi rwa kurungamira mito ni Kenya Forest Service. Kari ntuku ya mazingira dere ya thurirwa kuanda mitere Rais Ruto na nkatha yawe bakinyete skuru ne primary ya State House na moro toja gutia ntuku eje. Trees give us oxygen, fruits. And also they give us shade. And also they give us fruits. And also they influence our environment positively. And they also contribute to rain. Did you say that, Ryan? Wapi makofi ya Ryan, jameni. That's quite something. Rais Ruto akijukia kanya gukatha Kenya neguo chitaniria kiri moro tojo wandi miteje. I must commend the people of Kenya that in the last 2 years, we have planted 1.06 billion trees. Akiuga mubango jonaro jogokari gutigira wandi wa mite milioni 100. Leo katika primary schools zetu zote, siku hii moja, mpango yetu ni kuhakikisha kwamba tunapanda miti milioni 100 siku ya leo. Nore tenara mite yare ende yatemwa kwandwa kaire. All the areas that initially had been deforested for one reason or another, we have agreed that we are going to look for sensitive areas, water catchment areas, watershed areas, and make sure that we plant trees, because trees are very important in matters to do with the environment of the Republic of Kenya. Akiuga menyeri bwarera ni rurwari rukuoneka kwambara rwanthiguru ne chionde. We are taking this step because climate change is a reality. The conversation globally, in every meeting, in every international conference, in every conversation that is going on globally is about climate change and what climate change is doing in undermining the development of countries and undermining the development of communities. Nyumeni Rais Ruto na kwirika gukinya Kabarak jakwa Gideon Moi kukioneka jeka ngwataniro ya siasa yanjirite kuthundia gatigati kao. Furahi sana kufika Baringo, kufika hapa Kabarak na kuzungumza na nyinyi. Nyinyi mnajua hakuna mtu wako kwa uongozi katika Kenya hii ambaye hajapitia chama ya KANU. Si ndio? Mimi nikiwa moja yao. Si ndio?
So tunataka tufaulu tukiwa pamoja. Minista wa Roja Janthiguru na Engineer Eric Mugano ritia Kenya kwa thirikari Rais Ruto kanya kenda yomba kuingia mawira nizaraje kirire Kenya kagitene ka siasa akere kagita karia kwandaga mite skuru ya Athi Gembe South au gite kagita gakithurano ga Kenya bagatara mutongire oria bakuona ritete ngugi bwega neja nite mite nkuru kiangirithano kenda kumbithia kwagirithia rera. Ni waziri wa Roho Engineer Eric Mureithi Mugaa akiaria wendera utongerete mambura ya ukongwera ntuku ya rera nthigurune yaria kubwithikite kiane kia skuru ya primary ya Athi arayanite mite nkulu kiangirithano kiria kari na kuboria kumenyera miteje no tuba kuthongomia rera. Serikali leo imeamrisha sisi wote tujumuike katika hii siku ya mazingira, tuimarishe mazingira yetu kwa kupanda miti, kwa sababu miti ndio lishe yetu. Unajua hivyo, photosynthesis. Si ni kweli? Miti ndio ile hewa ambayo tunafanya nini? Tunapumua. Si ni kweli? Miti ndio maji. Tukipanda pale msituni, tuharibu ile miti, tutakuwa na chemichemi za maji. Our water catchments are bound at the hip with our conservation of the environment. Protection of our water towers must be a priority kwa kila Mkenya kwa sasa. We are facing a challenge katika what we are calling climate change. Na ndio maana nikaona ni vizuri nije na miche zaidi ya 5,500. 5,000 wa maana yana nende pigete na Araburi Boni constituency. Ndio tupande miti. Mimi leo nitapanda 2, 3 ama 4. Na nyinyi mtakuwa na majukumu ya kuichukua ile nyingine mpelekeni mashambani mwenu. Si ndio? Tuanze kupanda na tusipande tu. Tupande na tuhakikishe kwamba tunaitunza ndiposa ikue na mandhari yetu yawe na ladha. Waziri Mugaa na uretia kari kwa utongere bwa Rais Ruto kanya nikenda ritira Kenya ngui ntuku ya kithurano ya kinya bakaringa kura kuringana na ngui ra mutongeri aritete. Kesho naelekea pale Garana Kulanu kwa sababu mahindi zaidi ya ekari 1,500 imepandwa na the first phase imekomaa, tunaenda kuvuna. Torani atire kwethera ibwaremete na thirikari Dr. Samoei Ruto ekomba. Mswahili anasema mgala muue na akifanya nini? Kiago ya 2027 msee baba maamina yonge kuwera ne ondoba ati kuvote daktari kuwa Kenya naambi na sababu. Lakini kwa leo mtupe na tunaomba nafasi tufanye kazi. Siku ya mtihani ikifika ambao nyinyi ndio walimu wa kusahihisha, si mtakumbuka? Nikiripotera Weru Juma Kumembe, Bito Marion Karugi wa Naftali. Musiasa wa gicigo mbunge kia North Imenti na mukiamo kiama kia DCP Karo Muriuki augite na kumenyerua atongeria kathumba baria bunge ba Meru na kinya MCs ba mbunge ya county ya Meru bakathama murunga monene jwa 2 term na gutonya kiri mwerekera jo 1 term. Augite baba ingi bao kabo Kenya Rais Ruto indikagita karia bati akwi nawe ni bagutarira kuria kunganirwa kwao kwithiro bari rutererwa thirikari Karo uria auri murengo na jo 1 term. Augite kukagita karia thirikari ithiri tweri utongerie ne gutenguge kuoneka ritete na gutena gitumi inenkirwa kanya kange utongeria. Anthony Kathenya katurikithiria. Mwanasiasa wa kiama kia DCP na ula gusila giti kia bunge kia Imenti North Karo Muriuki leo ni aidhulitete kwa makuyatongeria bengi ba county ya Meru ili amuna bunge na MCs bakethiro bakithama kambe ya Rais William Ruto ya 2 term na kwithiro bakitonya kambe ya 1 term. Jai mantu tweregerete na ituije inya bamwe they are on their marks. Tuge kida I county assembly baraba ingi imbije bakeja na imbije inya bongo batikunganirwa kida MPs ba moinya ibato express rate interest bakauga
bo batikunganirwa. Karo Muriuki aluga baingi batongole baba batethili to bakila Rais William Ruto mabamonto bure matari na njia musemani na Rais William Ruto bethili to bakeli kurega kunganirwa kwao bali kire kampeni ya Rais William Ruto. Kinya bara baingi bagweta ara kwa area rais ito kumenya nya wengo na kumenya they are not genuine nonto ibatu on the sidelines ibeja batwira tutikunganirwa. Kulingana na Karo Muriuki baingi batongole baba nibelirite tikagita kala tuli mwaka kathatu ndi athirikari Rais William Ruto mawira ne maingi malabane nkanire kirantu matingetwe gitumi kinene batikwenda kuthina mbere kugwata mbaru thirikari Rais William Ruto ekeja kwithura mwanka thai ndene miaka ithatu no kuona na ndi finish line twetete gutina tangible benefits kana nya promises mawira ne jara bekirite nanto bateromba kujuria otikwirigira in the next 1 year kwebyo bikathithia ata bikathithika ikeno tukona MPs batenganiri na inya MCAs batenganiri. Mwanasiasa uju Karo Muriuki okagita kanemeneti tagalera thirikari kaunti ya Meru kirengwatano na thirikari nene ria gwakagaru ya rais kiwanja kia muchezo wa golf na kieni kinini kia ndege kaunti ya Meru. Karo akiuga kaunti ya Meru na mathina maingi mala mabatire kulaithirwa to wagibwa wikaria barabara ndoku wagibwa tungata bwega bogi mabwa mwili na maundu mangi maingi kithe iba kuona mbecha cha gwaka airstrip mheshimiwa Raim niki nonto otego torombera kinya tue mbecha nikenda barabara chietu chiumba kuthithika to improve infrastructure road network yetu then to eteke airstrip nonto tuti utegera mantu jau tuteka ura tomba gukuria uchumi bwetu turi Amero gukurukira infrastructure area you build what there is enhance it njori ncheke tokaria nimi akorobeto tokareria nimi ito yetu ituigwe sauti cienu manto jakonye mito. Mwanasiasa uju Karo Muriuki okagita kana ultinkia makurungamira ithurano ya ABC kuthithia walanire mwingi bwa mwingi kenda kuthomithia antu mantu makunina kwiyandikithia taringi kura ana baraba ingi batethira roba ije where you stationed kou IBC ena jukumu nene muno da kwira na ndene Meru County sub county ije kithe inothimenti ne atukethura turi ka obichi cheto niji kuma mji muneno Nairobi Beta Anthony Rangi wa Kathenya. Hajiba murimo jwanyimba baraba gweta kuchwa utungata ndene sibitare Embu level 5 ni batarirete ya kuangaika kureba kuangaika ni wagibwa utungata bakiare baruga gutena ndawa kinyachia ku banyiri oruro kumana na murimo jojo kuthukia nkuruki bogeta kandi cheo chiogima tiasha iteko batethia nonto iteko ritango yo tungatira thenete na barire ana mbecha baribari onto bore bakuga ni bubuku bayinyiri abone ritamwaniki na kurikithia. Arwaru a murimo wa kansa ni maracakaika ni gutura ndawa cia bata thiini wa thibitari ya Embu level 5 na rimwe igakorwa no nginya marivire ndawa ino kuma mivukori yao kuona sha ndira marivira cio thiini wa nduka cia ndawa kuria matumagwa ino igakorwa ari murigo murito muno kurio kuona ndawa ino ni cia goro, particularly stocking of the drugs in Embu level 5. Kaige mwanto tukewa dawa tukathivo tukebaitikio igatura na tukathi kuicaria kundu kwingi aidha igakora onakore cia kuriva kwithia ni cia exhaustive ni irauma goro muno kana twaigura na mifuko yetu igakora ciina goro muno nundu itiko thibitari ya Embu wa uguo gugakorwa na mutaratara murasa muno wa kugwata ndawa ino kuma ruvonge rwa KEMSA na uguo igacungirira cio gucererwa gukinya thibitari ino riria arwaru maracienda. Kuna dawa inaitwa morphine. Morphine ni dawa ambayo inasaidia makali ya uchungu na morphine ni one of the essential medicines ya palliative care na unapata kwamba mara nyingi inakuwa out of stock. Reason being ile process ya kununua na kureconstitute ama kuitengeneza kule KEMSA na kudistribute mpaka kila hospitali ipate kuna bottlenecks, kuna unajua steps nyingi
za kupata hiyo madawa. Alafu ino ni wanathengia arwaru aya gukurwa mongererekete na njira nene na ugu gwakorwa na bata ya utongoria wa kaunti ruvonge rwa ugima wa mwiri gutigirira ni mekira mivango mirumu ya arwaru aya gutetheka uria kubatie. Rugendo ruru rwa palliative care department twambiriirie miaka makiria ya 10 kuma riria twambiriirie rugendo ruru na twambiriirie na arwaru anini muno tuonaga arwaru eri tugithia 5 na 20 na riu ihinda riri ni turahota kuona arwaru makiria ya 40 every day department yo itu na kuma vingo twambiriirie inama ni tuvotaga kuona makiria ya arwaru 400. Ino ni wanathengia arwaru aya gukurwa mongererekete na njira nene na ugu gwakorwa na bata ya utongoria wa kaunti ruvonge rwa ugima wa mwiri gutigirira ni mekira mivango mirumu ya arwaru aya gutetheka uria kubatie. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Gikundi kia Raki Art Center nikithithite rugendo muchine jo mutindo na kinya makutano iri njira kumenyithia mwingi ukone thina ya dyslexia ni rugendo rura ruthithitwe kenda kuritana kinya mwingi gukone thina eje na kinya kuthambete cha gutetheria gutungatira na bara baturaga na thina eje chari kinya bo ni batari batigatijaniria na bara baturaga na thina eje inde bethirwe bari mustari ne jo ambere kinya kuthangikira na bao kenda batwika bautethio kirebo muthuri murioki na reportage. Thrinarua shukuru ya Raki Art Center ni tongeretie ikundi mwanya bakinyite mutujwa wa kangangi na nyanteresha mukutano nikenda kumenyithia mwingi mantu jege murimo jwa dyslexia. Dyslexia ne condition area area mwana omba gutega number once achithoma uraigwirite kuthomwa either ire condition nyambirite in the brain na i condition yerigairia mwana ale mwagweta na face era bange betete neo na weta klasi na magita jara mainge ana baba ibatigairwo nyuma muno nonto bethera baria na nomo na nonto tutio ba understand wanenkera mwana yuku klasi ni omwera thome ukona ithoma mantu jawe. Dyslexia inajitokeza sana kwa language. Wakati unakuja kulearn language, that is when you realize the kid is struggling. Wazazi wetu tukue wapole, tukue careful na watoto ambao tuna realize wana learn pole. Na dyslexia does not affect competencies. Mengi yamesemwa lakini nitasisitiza dyslexia does not affect competencies. Araba ugite nandi utimucheri nyomwe ubwiriko thwa kemena mwanowe nonto atiko thithia boga kirasine ende onto babata kumenya na te mwana uju ena kewa kingi kirombo tumira na kethwa ri muntu abata nthigurune kwau aciari tugetia tukandimandi max itumenye kipawa kia mwana na tumutethie kuringana na kipawa kiawe. Alimu nabwe ukageta mwana tu intimidate, ukageta mwana tueta kia, ukageta mwana tueta leze. Niombere Mungu omba antu mwanya ana baba by multi talented. Mwana naba ete kipawa kenge ibomba uchoraji nkurukie mantu jange jonde by talents chiao mwanya na ikyo getomi tu ambere te shukuru eje. Ya Raki nekenda tomba go step in to bridge the gap tomba kuonya na baba inyedra bote komba kuthoma jabange maisha jenu jakenderea kawaida like any other child nonto nabwe kure yange arabo komba kweja na buenderesha maisha jenu. Muthuri Murioki Weru Njuma mutujwa wa kangangi. Mukariri gite wankiame gutegera wega bwambeu Kefis Joseph Joiraki na hatarite arimi kumenyera muno batekagure mbeu iriti agirika gite nigakaba kuibanga kwambiriria kwanda Joiraki ugite kuria biashara baba ingi bari na mbeu iriti kubatara na bakethro bakenderia arimi chio ontubuka gwithia maketha jao ndi ugite Kefis nirutanirite kuthithio chonkuni na ukaria murimi kienda atekenderwe mbeu cha kiwango kya nthiguru. Nicholas Chabare na kurikithia.
Kefis kwithirwa iri kiani ntuku ya ruare Nkiama ya kuraithĩria ũgima na wagiru ubwa imera atĩ o Kefis itongoretwo nĩ mũkaririgĩti igwayo twa Joseph Ndoirwaki ibaũrĩtie arĩmi igita arĩ mbura yanjĩrĩtie ibaithĩrwo baeritho batikenderwo mbeo itarĩ mbega nontu igitarĩrio antu baithagĩrwo baena ũkora abo kwenderia antu mbeo inthũku ndenda arĩmi betu ba Kenya arĩmi betu bamirwa kuibua waura mbeu ukiakura mbeu itina nembo ya Kefis na thibitisi Kefis na ukiakura mbeu nio ndukenera itina license ya Kefis wetokoria mturo ngorobet wina license ya Kefis ethe atine umenya mbeu irakwendia tutisu akethe mbeu imbea ku no burita kura mbeu imbea kenda wana masiara mea na Kefis tutaendelea kusupport wakulima kuangalia kwamba mnapata good quality seed na muweze kupanda ili chakula nchini kiweze kupatikana. Kulingana na bo, Kefis nĩthiĩte na mbere na kũrutha ũcũnkũni boga nĩ gũtigĩrĩra gũtirĩ nduka ĩkenderia mũgĩrĩmi mbayo ĩtaimbega. Timu ya Kefis kulingana na strategy yetu rĩtũkwerio ĩtakwĩ na counties kenda tũcirikianĩte na counties thirikari cia ugatuzi tuona arĩmi bokinyĩrwo nĩ message ĩbwĩrĩte ibagũtetherua babwĩrĩte ũtetherua kenda tumba gũtithia thĩ yetu na mbere twetethera cia kuona antu bana bya kora bya kuana twetethera cia kuona oso biashara ya mimera na nthi cia njane ndio na mbere na njira ibwirite. Kuna monitoring tunafanya, kuna technical teams zetu wanatembea around wakiangalia hizi maduka na masoko kuangalia kwamba ile mbegu ambayo inauzwa ni halali, na pia tunatangaza kwa vipindi za wa radio, TV na pia mashinani ili tuhakikishe kwamba wakati huu wa msimu wakulima wanapata ile mbegu sawa sawa. Barĩtie mabari ntere echa Kiani Primary na araba kũriongĩte nontu bakũnjũria muoroto wa thirikari wa kwanda mĩtĩ nkũrũkia bilioni 15 kwa igita arĩa manka 10 ya kũthira na mũno nkũrũki cukuru ĩno batiga mĩtĩ nkũrũki ya 1,000 ĩreka na mbere na kwandwa nĩ cukuru ĩno ĩrĩa mĩtĩ ya kĩthaka na kinya mĩtĩ ya matunda. Mabandiliko yote mayarera kunjira ĩmwe ũtetheria nĩ kwanda mĩtĩ nontu twanda mĩtĩ ĩkeria kũnisanisia thinere kuretwa ni ozone whatever ni depletion ya ozone. Tumecontribute miti 1,000. Hii miti ni forest trees na pia tuna avocado seedlings sababu pia tunataka kupromote agriculture in terms of export, na hiyo avocado ambao tumeleta ni ya Hass ambao tunataka hii area pia waweze kuadopt. Miti more than 1,000 ira tukomba kwanda Kiani nikenda mazingira ya Kiani huko nuya kari no yolelia yomba kubandilika Kiani kiomba kuria boya kuma Kiani Gembe North Petan Class Chabare. Rana mbere kurumira ntito chetu twachokera ni gichunchi kebithato na kia muthia kia ripoti ya mwanyere kumurika mantu jege CDF ni nyuma ya kaita gate kuraja ukebebe mutambo. Nenda kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kitu. Hotela nini? Yes sir. Ukumenyiria ati uwe tudonkale ona ndeze. Mbie mwende. Baro maya wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwinkima ya Lea Premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini sana ya. Menyera na kuria njai hakuna njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolone kana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers nurturing the world. Nganilea premium.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi ngia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa Kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria ende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Gweta na mbere kurumira ntito cietu tugicokere kwithiritwa kuri na nkuchano inene gukonia kigina gia CDF gikirika kiri mugarau na watho ni ntungugi ya bunge ni kuthuja uritungu ba thirikari na batemenya kwithujira ngugi ya CDF bari bongo mwankana rwaturi kigina giki gia CDF ni kithiurunki mpangaratano na magamba ja koti ende abunge no betisa na mbere gugitithia ngugi mwandiki wetu wa ntito Muthure Muriuki na kunirita ontu bobo na ndene na giki ni gichunchi kia bithatu na kemuthia kia ripoti ya mwanya kioria gia CDF. Kwa miaka 23 nandä kigina kia CDF gitwire kuma kiri kigina kia thirikari nene kigina gike giathurirwa gachunjĩ kabiri gatante ithano kimbeca cionthe nora ukaimwankira na mbeca iji kachite gwitwo kigina kia CDF kure kira kinene mbeca iji chito kigina kia CDF igeta u to Senate nio area kende protect interest cha devolution. Senate ne bwiri kuga mbia iji to kuga 2.5%. Nonto chieta ke mashinani naja on the ground. Bece eu ni chokue ne kiro ke budget ya counties chietenare. Na bobeze aja palo be county assembly. County assembly ne di sheria kuga atia. That additional bece eu. This percentage of money chikallocate kide imbio the higher educational institutions chikallocate kide the tertiary institutions na ande bese uchera na ajante now the county assembly will be able now to make the laws to determine where that money goes.
o kirimendekithia mwanya bangi bakethwa bakendekithia thikutho kwina mbodi ya thuri ya gutegera mbeca iji urikethwa igita kimacukuru mono moja primary na kinya senior secondary. Ito the tuna kinya board, for example, a national board ira utegera mathomo ja primary schools, ira utegera ke disbursement mbeca cia junior secondary ka junior school na tutegere mauni jange ja secondary school kana ire gutwa apa secondary ka gintu ja kiu senior secondary kende tegera maslai jau jedra manto jau jonde jege kithomo jare au kenda mbecha iria cie kwa mo cionde chimba kuithira mwana ari take skuru etakethira mbecha no. If there is a way, ningwetia there is a way, fund yomba ko reformed eka managed from the way it has been managed. Kida iko entrenched in the constitution, eka entrenched in the constitution, kaneka tonyido ke katiba yetu na njira ere komba kwithirwa atia ikimeka ethwe more effective ke kuthomithia nkoroki kumitejaniria na nandira tukinyite ni ati abunge batibiri kuthaba thuri bebonga kwithura bena mbeca iji kagita gara seneti na kinya MCA batinacio meta nyungu that an MCA na bati kuthithia gintu kyo oversight, member of parliament na bati kuthithiria executive kintu kyo oversight, senator na bati kuthithiria executive kintu kyo oversight mumeru ku atiri ikwithira bwe watchman wa intobye muingi. So utemenya kwithira oweru ari we member of parliament owewe onankari intobira bya muingi sawa sawa uritabyo ngwe na withira bado no we watchman uro uikaritie kiri intobira chances are ugaichia intobira na waichia utemenya kwikondemwe. The problem tukwithira tu nio in the entire nation ikwithira tutithira tu na members of parliament bakudea kuira kinya president makosa na rayari no ntumbi, they are all accomplices of corruption bonde ibo tumira into bobo. So wageria wita kuira president umura wenda mufulani nirakirwe na mbecha chiri inflated no ake ya kuira ora katwa ilinya we mauku ya kuya CDF bro tumirite. So kwa tu kai mochetho yo ngara na mbea kagutegura muno ninkuche nomba kumira kagita karia senete kwenda mbeca iji cia kithirikari cia matura na bunge ba bunge nabo mbate kwenda. Onike yakwa I wholeheartedly support Senate non to inkona iba kuibanga bangava either bena piece of legislation to ensure this 2.5% of our national revenue ire tagi CDF chiucho kwa na matura na ke counties, lakini hata CDF ikiondolewa upande wa national government ama national assembly, hiyo 2.5% hakuna vile itaenda kwa county vile Raila anataka. Bila nto kwenda kuburuburu kuigwa kana kwithira mauni yakwa jatu kwenda gwita ndeo 2.5% ira ni thire bado itirachoka githure sharika iri muthuri Muriuki kirero na mwanya kiureke CDF. Mwandiki munene kiri ministry ya mito Gitonga Mugambi akiarerinde na skuru ya Gitejo primary ugete mworoto jo mwaka jojo ni kuanda miti ya matunda na ruere ntuku ya mazingira ugete boni kenda gutetheria kuona irio na nkuruki gutigira mtu na kuona gya kwendia na bogu uchionera mbecha mukone jwa we mutugi kare atumenyithia mazingira day. Na hiyo mazingira day ya mwaka huu ni ya kupanda miti. Ya kufanya nini? Na ile miti tunapanda sana ni matunda. Tunapanda nini? Ni migambo ya PS wa mito Gitonga Mugambi akerekere skuru ya Gitijewe primary uruko gicigo mbunge kya Southimenti na ruere ntuko ya mazingira na moto munini uri gucoka kere skuru ya wathomagira kuanda miti ya matunda. PS Mugambi na ugite barendo skuru itheri na miti ya matunda kende kona irio na kinya ya kendo ya kethe ya kiuma mbesa, kwa sababu matunda ni chakula. Tuko pamoja? Matunda ni biashara. Matunda itampatia kazi nyinyi watoto. Tuko pamoja? Kwa hivyo kila mtu tunamuhimiza, ni jukumu yako pale huko upande nini?
miti leo. Koroki PSG tongana ugeto skuru barende idhari na mete ya matunda ete kunyira ngiri na magana jatano. Kenda kagita kakambura Kenya idhari andete mete ya matunda nkoroki ya milioni gana rimwe. Naimiza kila mtu arundi kwa shule yake. Apande miti minimum 2000 kwa shule. Na lengo yetu kwa hii muhula this rain season ni kupanda miti 100 million fruit trees in this country. Mudiene na inyerete kinyakari kuanda mete ya matunda. Akiuga thirikari Rais William Ruto na thoko ya matunda ja avocado. Mbiguru ya China na Japan na akiuga gaja tekungana. Kitijewe primary school tutakuja very soon. Tunaweka mpango sasa kwa sababu tumeamrishwa kuanza nursery ya seedlings. Itolewe watu wetu hapa tupande kwa sababu ameniambia nimwambie Oruko, anajua Oruko. Oruko kule PS wa forestry ametoka. Anataka tupande miti ya avocado milioni 1. Na ameniambia, na hiyo mimi najua, soko ya avocado ni kubwa sana. Ili amepata China na ingine Japan na Middle East. Kwa hivyo ile tunakosa saa hii ni avocado ya kuuza huko. Kumageti jewege shigombu ngike Southimenti nke report rade do shewero Juma. Reakwari eto ni motuge kare. Mwingena mono akariba Kiegoi batari kuyika skuru ya Kiegoi campus ireri Runguro University ya Chukabuni kienda kwagirithia skuru eje na kinya kumiukiria minister wa Ruji thirikari na Meru Mureki Kanyaruga bisa munene mutuma kangote mwerekero wa skuru eje na tongera bangi bara bakinyite kubugite bubugate kwagirithia nkuruki skuru eje na kinya kumiukiria ndeu nibaritete mukana nikire ura wonde ukagwatikana agitejaga rukomwerene jwambone pakiwa kajukirwe tagari riri tore kiwatho. Dennis Mugende na Titoije. Nataka kupea watu wote hapa juu. Niangalia maji yetu hapa haikai mzuri. Haikai mzuri. Kuna watu wanafanya maneno mbaya kwa hii maji inapita hapa. Tunawapea onyo. Hiyo maneno ikome. Tumekuja tumeona ni nini wanafanya na tutajipanga tukuje hapa tuanze kufuata hizi manyumba zote moja kwa moja. Kama kuna mtu anachafua mto yetu hapa, tutakuwa na yeye, tutashika yeye na atachukuliwa ile hatua inafaa ya sheria. Ni mukana jo minister wa Ruji thirikari ni akaunti ya Meru Mureki Kanyaru abisa munene wa Ruji mutuma kangote na bangi kiri akari mushine maua bare bakuonoria ruko muro ni Jwambone untu batumiri tinyuma ya kugwatana na skuru ya Chuku University Gembe campus Kiegoi kwande ni mite iliyo mibukando ya as na kinya kutheria mushio maua bagwatanite na mabisa bakanjo na abiashara. Baba mutuma ntoithikia tujenge pamoja Gembe campus Ruare to kwambiriria partnership na Chuka University kukolokera Gembe campus kiri kwa establish era to eta haza avocado orchard era ya launched Ruare kana ambiru Ruare ni waziri wetu kumenyethia karibonte Bambero County kinyabu ba yuki opportunity Ruare muntu arari achiumia kwanda muti kenda tumba kumenyera environment yetu ibukuona ndwe yetu iri thikio ya wontuko tureja ball na amoru ari karitarui ikirianga within a short time ikwa tithinengi nontu tutikumenyera environment yetu kenda kinya yumbo tumenyera ene skuru ya Gembe campus in Chuka University itothoma kithomo kireka kumenyera riera na kuwa ubatu it is a great opportunity as students kwethira tukithithia manto yara tuthoma practically apart from kwanda mite tukomba kinya ku manage how we dispose our waste. Now one of the key strategy ira ngavana wetu wa Meru tumira ku make sure ito kumenyera rera iko make sure ito kwanda kawa na ito kwanda mivokando na batu department yetu ya environment na nya department ya agriculture twatanirite kuina mite mingi ya kawa na cooperative na department ya cooperative na mite ya mavokando ikethereke ando ndene gitarira mbura. Viongozi betu bendele na mbere usupport this campus nekenda ntuko chiete ekethwa University College neomba kwetha University College ikatethia antu bantureje bakawa maratasi na ironje bokano na John na kinyami ba maguta na itwethete na challenge nene especially in this area of Kiegoi nera yethirite area era
roi cionde ciuma ira cietaga guntu gukwingi lakini no ntubwa challenge ya mite ya mibawe ira ithirite yanditwe guntu gukwingi ituthirite tuna challenge gwatuika roi rutikwana. Sheria ya Kenya itiwitikiria antu tumira plastic bags na bandu kwi antu bena choche maendo au chitumira na itukuwatanira na department NEMA kenda tumba o crackdown gwonka antu bakethera bakenda che marathasi yau kaba ya tumaira kenda twakigicha tauni chetu ikwebelo ithine we marathasi yau. Dennis Mugendi, Weru Njuma, Yembe South, County ya Meru. Elvis Korir urani mwonini wa mwandiki munene Betsy Muthoni akiarari kaunti ya Tharaka Nithi mamburene ja kuandamite ukungwira ntukwerera ugite thirikari iri na mubango ja kuandamite ya matunda ngiri o skuru kagitene gakakambura na munini wa murungamiri wa mito kaunti eneo na ataririte mubango jurajurio akiari Antonia mwandiki munene kiri mambura ja waandimite kaunti eneo ya Tharaka Nithi ugite kuri na bata ya kuongera mitire rio thaiji kenda kinya kurwana umu na kuthuka kwa rera Mate Mugambi na kurikithia. Thirikari iri na mubango wa kuandamite ya matunda na nkinya miti kirima cukuru na nkinya bieni mwanya kenda gukiria manto mairio nthiguruni. Every primary school is supposed to plant 2,000 fruit trees, seedlings. This is going to alleviate the issue of nutrition because various trees, tree species of fruit like guavas. We have the pawpaw, which we already have seen here. We have the avocados, tree tomatoes. We have seen also the guavas. That is going to assist in alleviating the issue of malnutrition. Kuringana na munini wa mwandiki kiri rwangirwa makoyo na nkinyoto ngabaroje Elvis Korir ariuga tiga iria kimite gatetheria nkinya gukuria na kuongera manto mariera. And also to alleviate the issue of the climate change. You see, we have various types of challenges associated with climate change. So tree planting is also going to assist in that. That is what is motivating the government actually to do that. Bakiaria kagita gakuruguria wandi wa mitendeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kana ukungwira ntugia mazingira bare cukuru ya Chuka Township Elizabeth Kariuki oranwe munini wa murugamiri wa mithito ndeni ya kaunti no ariuga kaunti no ebathiri kuandamite ta kunyira milioni 15 kenda ukinya kigwango kiraba kwenda. We are at 27.9 tree cover, so we are just a few to get to that %. And we have a target of planting 13.4 million trees, so that we will be able to achieve the 32% tree cover. We have, out of the 15 billion, we have already planted 4 million. Kariuki augite kagita tagaka kuri na mbura karika bathukie kanyaga kukugira miti na nkinya mbeu cia kwanda cia miti kiribi umithirio bya miti ya kiugaga mbeu na nkinya miti iriogo ya kugana. And we also have a project that is supporting tree planting, which has helped us to produce 2 million seedlings in KFS tree nurseries, which are ready for disposal to the communities. And so we are telling the farmers to come for seedlings from our tree nurseries because the seedlings are there to be planted, and they make sure that they plant in the various programs, in extension, in farm forestry, in their farmlands, in woodlots, boundaries, wherever they would want to plant. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Mate Mugambi. Mutheja tana njira ndi kungucokeria nkatho cia mwanya mutegeri no tubakona kanya kugwatanira na bautu kwendera tukubobwega mbitagwa ntinyeri kinywa mona nirio mathitheri mori nkirimi tucemane kari ntuku ya rojo tana mbere okenera mipango ya Weru TV.